Matahom nga kabuntagon mga higala ani anaw sab kita diri sa laing hugna anaw sab sa atong pagpanikay-sikay dinhi sa madanlog nga kalibutan kay ulan-ulan man. Dinhi sa akong nahimutangan sige ra gihapon og ulan. Balikan ako karon tong kahoy nga sumpit-sumpit nga nalukat kay akong tiwason og ak-ak. Mao ning gihipos na ako akong duyan og kining trapal kay mao ni akong gamiton. Panigurado na lang daan og dalag trapal kay dire pagani taligsik na. Dala lang kita daan og trapal kay depensa sa mga basa nga saad agay. Mao ni nakanindot sa kahoy nga sumpit-sumpit pag ihaligi kay mosalingsing. Mao ni yang ampay ngani nga panahon ulan-ulan. Gamitan dayon diha og bukag nya dala dayon kaldero. Kunyang sulod anang bag nga gisulod og sakop bag na diha ang lighter, asin, bitsin, power bank, flashlight, kape. Dili gid nato nakalimtan ang kape kay kape is life. Ang iya kayo usab ako nang giputos og sako kay hait ra ba kayo basin unyag mosipyat kog hawid mapungkol tres ning akong mga tudlo. Safety first kita diha kanunay. Si speaking usab diha nagunaon na kay basin lagi ko makagukod na pud tikling og manok ihas galingo-lingo ra ba ni siya atong niagi kay wala niya makuha tong manok ihas nga nagitlog. Ug tuod man atong dalayon nga istorya nakaabot na ko diri sa nalukat nga kahoy nga sumpit-sumpit. Sa akong paglantawg sa akong paglili sa kahoy adunay timos diha nga gitabangan sa amigas nga pula. Nangita lang dayon ko kaplastaran sa trapal ug sa duyan ug ako usab nga gilantaw sa ibabaw kung wala bay mga kahoy nga mga laya. Aduna na ko nakita diri nga kaplastaran sa duyan. Kini isa ka kahoy. Sayang atbang pod. Nya patag pod diha plastar kayo. Ako da yung gilampasan, gihinloan niya, gikuha ang mga tuod nga dunay talinggab. Apan wala ko kabantay, nakasaghid na ko galingato nga nakangisaw pod kog mga balijis. Kumpiyansa kaayo, abi man ako ni salin ubod kay nagtapad man sila salin ubod. Mao ni dahon sa alingatong. Mao pod ni dahon sa salin ubod, pare-pareha gid sila dahon. Pagkahuman nga nahinlo na gamitan dayon diha og sukod nga dupa-dupa kung igo ba ang 3 ka metros nga trapal. Nagkuha lang dayon kog tulid nga kahoy nga mao'y butangan sa trapal. Nagdugang na usab ako kuha gunom ka kahoy ug ako na pud ning gitalinisan. Ang trapal aduna naman to'y mga pisi ang kada kanto diri na nako to ihikot. Nagdugang na usab ako kuha og kahoy nga dunay sanga. Duha ka buok para sandayan sa butangan sa trapal. Wala man ko'y nakita nga mga bagon para hikot, abaka na lang akong gikuha. Gipikas lang dayon ako ang bani sa abaka. Giipit sa kahoy nya ginahinay og bira aron mahagod. Gisamaran dayon og jutay aron makuha ang tinai. Birahon dayon aron mahagod hangtod sa tumoy. Kini nga trabaho ang pagpanghagaot mao ni akong trabaho sa una sa wala pa ko nakapanarbaho sa Cagayan de Oro City. Gibira ko lang dayon og ginahinay aron dili matuis aron makuha nako ang pinakanipis nga parte nga mao'y lig-on ni panghikot. Mao na kini ang iyang produkto aduna na ko'y panghikot. Testingan be kung lig-on ba ay lig-on gyud oh. Mao na dayon ni ako gigamit panghikot sa kahoy nga gisandayan sa trapal. Mao ra gihapon akong gigamit nga panghikot diri sa pikas tumoy. Testingan dayon og bira-bira kung dili baluyat ang kahoy, okay na daog na pila ray kinabuhi sa trapal. Ang unom ka kahoy nga akong gipangtalinisan ako na pong gipangugso kay mao akong hiktan sa kada kanto sa trapal. Og sa paglabay sa pipila ka minuto na plastar ko na ang trapal pero wala pay duyan. Og larga bula ang trapal ani ana plastar na atong lantawon diri sa walang bahin sa tuong bahin sa atras nga bahin imong bahin akong bahin aron ang trapal mabahin-bahin aron dili ta mga basa sa ulan. Apan sa wala damha pag human akong plastar sa trapal wala pa gani ko ka plastar sa akong duyan gibundakan ako sa kusog nga ulan. Apan ulan lang na Pinoy ta la padayon ta. Bahala kusog ang ulan basta kay padayon ko diri sa pagplastar sa akong duyan. Pag human ako gugsok sa kahoy giikot ko na dayon ang akong duyan. Gi banteng dayon ako diri sa dakong tuod awa na daog na ligaw na kayo duyan-duyanan. Duyan-duyan lang sa dayon ko samtang nagpaabot kung kano sa motuang ang ulan. Pagtuang sa ulan gisugdan ko na dayon ang pagputol sa kahoy aron mag-ak-ak na. Apan igo ra na ako naputol ni bundak na pud ang kusog nga ulan. Og lagi kay Pinoy man ta dali ra kahit ta makakita og solusyon. Gita oran ra dayon ako dagi sa katrapal aron nga bisan og sigig ulan padayon ra ko diha sigig dukdok. Pag human akong taod sa trapal wala na pud hinuon ni ulan, alingaw kayo mi sa ulan muramig abal-abal. Ug adunay usa ka putol nga naglisod kog dukdok tungod sa kadaghan kayong buko. Wala siya natarong pagka pikas. Ini buko. Apa gyud? Duha. Tulo. Pay upat ikaupat. Ug paglabay sa pipila ka oras ubay-ubay na ang akong naak-ak. Gi-estimate ko na lang ni ugunomid sa kabaga aron nga kung magkanipis-nipis makuha gyud ang uno. Sa siging dukdok gibati nagkauhaw ang kamel maong naghaling nako para makakape. Medyo basa ang yuta maong gihapinan na ako og mga binugha. Gipatong dayon ang mga nipis nga sinapsap nga kahoy. Gisindihan dayon og pinakadlit dali ra kayo ni siga kay nipis kayo ang mga sinapsap nga kahoy. Sa diha nga kusog na ang siga gipatong ang mga binugha. Gidaoban dayon aron dali ra mobukal kay ang kahoy walay limit nakakapi na ang kamil. Gigamitan dayon og palwa sa banban nga mao'y gipangukay sa kape. Gitos no andayon og pana dako kayo nga ang dinosaur.
Alang sa mga nangutana ni atong niaging video, mao kini ang porma sa iyang bulak. Mao sab kini ang porma sa iyang udlot ug mao sab kini ang porma sa iyang dahon. Daghang salamat mga higala sa inyong suporta. Kita-kita na usab kita sa mosunod pa nga mga kasaysayan.